oydan kalsın деп атасыңар. Турабы? Emi uğup turgula. Toktop. Emi uğup turgula. Urmatlı Belçur. Makul. Ben uşul silerden Kurşap elinin, Kurşap jergesinin uşul kalosun biz çetke kalmayız. Sebebi tuğanda biz sizlerge okşoğan, siler şaylagan, siler alıp gelgen, Allah Teala'nın buyruğu menen sizler alıp gelgen beylik biz. Biz asmana düşkön beylik emes biz. Ce biz bolsa böyle bası olgan beylik emes biz. Siler biz özüne alıp gelgensiniz. Oşonduktan tuğandar, eldin talabı, eldin bugün gündögü suroosu biz üçün en negizgi talap. Kambravatı vermeyiz dediler mi? Kambravatı vermeyiz. Oldu. Yemi kambravatı vermeş üçün bu durumda. Kambravatı buna men koyabız katarı. Kambravatı uşulmaydan kaldırabız. Hazır koydum. Kambravatın üstünü jana granitsa kılıp, uşu granitsa silerdik edip Özbekistan ötküzü vermeyimiz. Silerdik edip Özbekistan ötküzü vermeyimiz. Yemi kalgan işlerimizni biz Aksı'da, Alabuka'da, Batkent'de ulan devreyli mi? Tokatmayaylı mı? Ulan devreyli. Dura mı? Buna bu. Yemi buna tuğanlar. Bu meseleni emni için ben aytı otam. Bundayda Kabravatı berbeş çeçildi mi? Çeçildi. Dura mı? Kabravatı berbeş çeçildi. Boldu. Yemi Kabravat boyunca ben bir-iki mesele aytı vereyim sizlerine. Tak, bunu bu koyumuzda. Yel aytı vatabı vermeyimiz de. Znaç vermeyimiz. Bu silerin jerine, bu bizim jerimiz, elimizin jeri. Kabravattın emi aşıkkası, bunun hatası tuğanlar. Kaçak olgan. Kabravattın hatası, urmat tuğanlar. Oşol жылдары, bu emi bundan 50 yıl proyektirovka baştalaganda 70 yıl olgan eken, 60 yıl murda uşul nerse bolgan. Buna hazır bizim sularımızda alıp gelip atkan sularımızda bu yaktan Yassı, yaktan Karadarya, yaktan Kurşap, bunun barıda Kabravat'a koyulup, topta olup, anan ki Özbekistan kırı, Özbekistan özünün tirişliğini kılıp atar. Turabı, bunu hem açıkta açımız gerek, olup atkan derse. Durup, Kabravat bugünkü günde tuğanda, bizge uşun çekesinde yaşaganlarga emne payda veriyor atar. Emne payda veriyor atar, aytkaç. Faydası çok, turabı. Fayda vergen çok bizge. Yemi, buna 53 yıldan beri oturmuşlar. Men emi buna ekonomikалық жағын айтып атамын. Астындағы жерді же пайдалана албайбыз, же үстіндегі суға ешнәрсе құра албайбыз. Экономикалық жағын айтып атамын. Бізге пайдасы жоқ болып отыр. 53 жылдан бері ушинтип келатабыз. Эми дагы 53 жыл, эми дагы ушинтип турушу мүмкүн. Башка эмне кылабыз? Айткачы. Бул нерсе Отырғыла, еми, ұқпайсыңар бе, сөзге қонақ бересіңер жоқ ба? Еми, мұнан ары туғандар, ұшы ойдан қалдырауыз, ұшы ойдан дағын діле тұра береді. Мейлі тұра берсін. Так, еми біз не қылауыз? Бізден арымда, Құдай бөлірсе, чоң-чоң пландарымыз бар. Şu Kabravat'ın sizler aytып atқан жер бар, астында, судың астында. Бұраған 4127 гектарын алып қойғанбыз, 1300 гектар жерimiz тұрады ушул жерде дагы. Эми ушуну биз айтылбаган көп нерселер бар. Эми бардыгын ачык айтсаң, азыр мен сүйлөгөнүмдүн бардыгы коңшу мамлекеттерге жана башка кетет. Ошондон көп нерселерди мен мындай ачык айтпай турган нерселер бар. Аны мен ачык силерге айтып бере албаймын. Эгерде шайлоо болгондо укмуш айтып бербекмин аны үчүн. Азыр шайлоо эмес. Же мен бир оппозицияда болгондо, же бир жанагыдай бир иштебегенде укмуш айтып бербекмин. Бирок мен бир нерсени айтайын. Мына биздин Yassı Daryası tuğanlar. Биздин Murdaliya Soyuz malında proyektisi var eken, hazır oşonu biz dagы daярдап атабыз, кайрадан алып чыктык, жаңы техникаларды билгизелип, аракет кылып атабыз, кыргызбот гипрозор менен. Ушул Yassı Daryасын жогору жактан аркыбетке ыргыткан. Бул андан сырткары
Sebebi biz mına akırkı 30 yılda bir dağın akırkı 30 yılda tuğanlar bir dağın vatahanışı da kurbapız. Bir dağın GES da kurbapız. Bir dağınca mınдай bir çoğun bir suunu elge жеткизе турган, талааларга жеткизе турган bir de proyekt kılbapız. Bizim sularımız tüzdön tüz ele akkan бойдон эле агып ылдыйга түшүп кетип атты. Так, ошон үчүн ушул маселе боюнча азыр чоң проблема көтөрүлдү. Мындан 3 gün алдын. Биз баарыбыз чогулуп, керектүү жоопкерчиликтүү адамдар, премьер-министрде ушул маселелерди талкууладык. Кудай кааласа, бул маселе уже башталып атат. Анан сырткарына Баткенде көрүп атасыздар, чек ара болбой, чек ара бүтпөгөнүн эсебинен тажик туугандар менен биз жакшы жаман айтышып, өйдөлүй болуп атабыз. Биз чек араны баары эле монтуп тартып эле бүтүрүп алабыз деп ойлобойбуз. Андай болушу мүмкүн да эмес. Ошондуктан Тажикстанда азыр 3 чоң проектини баштап атабыз. Биринчиси Лейлек районунда Бешкен айыл өкмөтүндө кайсы участогиде? Лейлек Козубагылан суусунда Актоок деген суу сактагыч курушубуз керек болуп атат. Эгерде ушул суу сактагычты кура турган болсок, Хотчет мына алиге Гафуров шаары полностью алардын иче турган суусу почти 100% бизде түшүп атты. Биз болсо ошолорго баарын агызып коюп, унчукпай өзүбүз талаалап кургап жатат. Так, мына ушул маселе боюнча, урматтуу туугандар, кече күнү эми суммасын айтпай эле коеюн. Өкмөттөн ал проектini 1 жылда курабыз дейт, биз тапшырма бердик. Ушул жылдын сентябрь-октябрына чейин проектini бүтүрөсүңөр деп. Акчасын чечип бердик. Азыр чыгып ошол жерде иштеп, биздин проектировщиктер проектini куруп атат. Кудай кааласа эндиги жылдан баштап ошол жерге Лейлек районунун Козубагылан суусуна, дарыясына Актоок суу сактагычын курабыз. Эгерде муну куруп алсак, биз границаны жөнө чечебиз туугандар. Кудай кааласа. Анан сырткары Баткен облусунда дагы бир 2 чоң проектлер бар. Эми булар азырынча проект бойдон эле турат, сөз бойдон эле ачык эле айтайын. Буларга акча бөлгөн жокпуз, бирок биз айтып коюшубуз керек. Каданжай районунда Сок дарыясында Бүргөндү каналын реконструкциялашыбыз керек. Ошондо Бүргөндүгө толук суу чыгат. Анан сырткары Баткен районунда Сок дарыясыны Текесекирик каналын куруу боюнча дагы долбоорлор бар. Бирок булар долбоор бойдон азырынча турат. Эң негизги маселе, 2 маселе азыр башталды. Бул биринчи Жазы дарыясы боюнча, экинчи Лейлек районундагы Актоок суу сактагычы боюнча. Кудай кааласа ушуларды баштап ишке киргизип ала турган болсок, өзүбүздүн какырап жаткан жерлер сууга жанагы суу жетет. Анан монтип карап туруп, көкмөккө суубузду агызып, башкаларга бербей калабыз. Ошон үчүн туугандар ушул иштерип жүрүп атат. Алар чечилгиче туугандар. Мына силердин каалооңор менен, силердин ушуган элдин талабы менен, силердин талабыңар менен биз Кембрабад суу сактагычына тийбей турабыз.